Smo dobro došli u Bosni Games. Danas ćemo da igramo nešto na serverima, ali vjerovatno ćemo da igramo Skywars ili tako. Da igramo Micro Battles. Ja moram ukućati šifru, tako da ću ja da ovo premotam. Login i sad ću premotati da upišem šifru. Ja sam upisao šifru i hajmo sad da igramo Micro Battles. Sad. Idemo na neki server, ovo je skoro pun, tako da ćemo ići na njega. Uzet ćemo mač i ovo i to. Sada. Pošto igra već puna, moram se napraviti. Žuti, ovdje imam ovaj iron. Omrga. Oj. Ajde. Stav. Sada. Ok. Evo. Ok, nego prvo ubio me družbu. Ok, ne sviđa mi se Micro Battles. Igrat ćemo na serveru LGS Boat. Da ćemo Skywars. Idemo ovdje, IP adres je sv.lbsg.net. Ime servera nije važno, bilo što važno. Pisamo tu. I iVote Skywars. Please login. Dakle, premotati dok upišem šifru. I ja sam upisao šifru. Sad sam spremni da idem. Ja sam na Helbicu. Ja da vidim koji sam tip uzet. Lipo. Sve. Creeper, Limber, mam što on radi. Limber. Ok, uzet ću ovaj Brawlera. Sad smo na ovom grupu. Ovo je hit dobar jer ne morate otvarati čestić, odnosno dobiti čestić. To je jako dobro. Onda prvo kupite čestić tu. Ajde vidimo.
Tu idemo malo gore. I sada bismo se krpiti. Dobro. Sada. Šta ću ja možda još igrati? Pošto stalno igram Minecraft. Preživljavanje. Ili tako nešto. Ja ću možda igrati. I tako da utrpila nešto. Svi ne recite šta je bilo dobro. Snimam, pošto nemam da sad stalno isto snimam. Ako želite da upišem link od servera, a meni je link IP. Mogu vam dati IP, dole u deskripciji ću napisati IP. I ovo će vjerovatno biti duga epizoda, nisam snimila ni epizodu, pa eto. I nema puno baterije, I'll keep 2 items. Gold dust rate. Sad sam izvaknuo dečko. Isto ja se volim. Ljudi, možete igrati Skyblock. Napravio sam sebi svoju mapu. Sam sam sebi napravio Skyblock mapu. Pošto igram 0.14, igram mogu često ubacim što treba, ali ako želite 0.13 verziju, igrate Skyblock, jednostavno znači ako napravite Sunset Skyblock. Ako ne znate sad kako ćete se spawnat gore, ako umrete, nastavite krevat, nema veze. Ako mislite da bilo varano da koristite krevat, jednostavno ne možete da ne koristite. Ovo 0.14 verzija ne baš nešto bolje. Samo imate onaj dispenser, tako neke stvari, imate jaje, vještice isto, ali nemate puno stvari, sve je to bez. I ja bacim ove druge, pošto ja to ne mogu nikako bacati ravno, a u preživljavanju tako tu mogu bacati druge. Sad tu. I možda ću snimat Skyblock, kao što sam rekao. Možda snimat Jagario, tako. Eto. Sve. Sad. Ja ću možda igrati još dosta igara. Evo ja sam pobjedio. Sad ću uvijek dobar. Ovo je moja najdraža mapa i najbolja. Tu malo je teže igrati, zato što moram da smanjim zvuk. Da snimam
Legenda lubił klipy z niej do czatu. I właśnie nasz skoro to treba to do armora. I ispravim ću sve otoke. Tako onda ne sredim. Nešto imam vodan svuda. Vodan pantalone. To split. Nisam nešto. Vidite one blokove ovdje. Ono je haker. On je bugove haker. To ću ja sad danas raditi. Posljedno već ovo. Možda snijem epizodu. Sad sam disconnected na server. Onako sam mislim završiti. I da pokažem nešto sam ja napravio. Tako, na brzinu ako hoćete snimiti, to je modirano. Nazvao sam za modiran svijet jer je onaj tu onim delom. Never with armor. Tu normalno. A da, snimio sam ga u snimio. Armor je jako dobar. Onda pogledamo sad armor. Tada. Najbolje. Sad ću malo da skupim XP-a. Sad ću si bar da ti tako. Ja ću vidjeti koliko sam ja gledati. Da onako puta udarim. Ne može sve mjesta. Pa ono se nekoliko leti. Pošto ne može mjesta. Nekako ubio sam fermu. Kuku. Treća. Dobio sam stavio i sada. Toga su zvijetice, to što mogu patiti. To je to. Tako je moja izgleda. I ovo je vrlo. Sada skan tamo. Lapis. Lazuli. Mogu bi i ovo da snimam.
tudo mogu bi i ovo igrat. Ja sam odirano. A, može i nije. To bi to za ovaj video. Ćao.